Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan, pila ru ban sekolah number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit bah benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan. Kajing elak kai semi-final jong Meghalaya State League kabelalong hamau kerwat South West Khasi Hills District. Haparing ke Shillong Lajong Football Club. Persya Rangdajied Football Club. Kalapoi sa kajing shoot penalty hadi begini ke atli ke kenhun. Kalapoi sa kajing khai damar lai gol. Hakajing shoot penalty ke Rangdajied kalatam ya ke Shillong Lajong da lai gol. Katba ke Shillong Lajong kalayo ban tap tang ar gol. Pada kini kajing job ke Rangdajied FC kalayo ban rung sa kajing kun final kaban yakun Persya ya ke kli mauli kaban salong hanong ba Shillong. Hakani keski na sakilang Menteri Kesorkar Jela rakam sangma badu MLA jong mau kerwat constituency uba Renington Tongkhar kuntubru Deputy Commissioner jong South West Khasi Hills District uba Pynliem